Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal. Možda ste mislili da ne znam ni jedan novi vic, tu se grdno varate, jer upravo kreće nova runda. Dobra vila. Kao i svakoga jutra, i tog jutra Huso se spremao na odlazak u rudnik. Ali začu glasić koji mu reče: nemoj Huso danas ići na posao. Okno rudnika će se srušiti, svi ćete izginuti. I stvarno Huso posluša taj glasić i nakon nekih pola sata na radiju javiše kako su svi rudari zatrpani. On uspaničeno reče Fati: idem tamo da pomognem spasiocima da spase moje prijatelje. Opet se javi taj glasić te reče: nemoj Huso nikuda ići. Autobus s kojim planiraš ići će završiti u provaliji. Svi putnici će izginuti. I stvarno, nakon nekih 20 minuta na vijestima su javili kako je autobus završio u provaliji i svi putnici su izginuli. Nakon toga Huso upita: a tko si ti? Ko mi to pomaže? Ko mi je spasio život? Javi se ponovno taj glasić: ja sam tvoja dobra vila, ja sam ti spasila život. Ali zašto te ja ne vidim? Hajde pokaži se, reče glasić. Ja sam tako mala bila, ja ti se ne mogu pokazati, ne možeš me vidjeti. Pa hajde molim te na tren samo sleti mi na dlan. I stvarno vila sleti, a Huso reče: gdje si bila kad sam se ženio? Vrata raja. Stoje Bog i Sveti Petar na ulazu u raj i određuju tko će u raj, a tko u pakao. Dolazi prva djevojka. Upita je Bog: što si ti radila u životu? Ja sam bila balerina. Obuku me u triko i tako ja skakućem po bini i zabavljam ljude. Bog je pogleda i reče Peri: Pero, piši kurva. Na to dolazi druga djevojka. Upita je isto Bog: što si ti radila u životu? Ja sam bila trbušna plesačica. Mene obuku u suknjicu i kratku majicu tako da mi se vidi trbuh i onda ja uvijam kukovima i zabavljam goste. Bog je pogleda i reče Peri: Pero, piši i ova kurva. Dolazi treća djevojka i reče: ja sam se oblačila u kožu. Imala sam kožnu torbicu i šetala sam od bandere do bandere. Bog je pogleda i reče Peri: Pero, piši električar. Odlazak u Zagreb. Jedna se djevojka spremala za odlazak u Zagreb kako bi upisala fakultet, a zabrinuta majka joj reče: kćeri moja, pazi, u Zagrebu će sigurno se pojaviti neki mangup koji će ti reći da si lijepa, pa ćete otići u kino, pa ćete završiti kod njega na kavi. Onda će skočiti na tebe, a ja ću ti jadna umrijeti. Pripazi, kćeri moja. Dobro, reče djevojka. Nakon 2 mjeseca djevojka je došla prvi puta kući, te ju mati upita: kćeri moja, ono što smo pričali, kako je bilo? Joj, majko moja, bilo je baš onako kako si rekao. Rekao mi je kako sam lijepa, pa smo otišli u kino, pa smo završili kod njega na kavi, a ja sam odmah skočila na njega, neka njegova majka umre, a ne moja. Huso u javnoj kući. Huso ulazi u javnu kuću i sabere sebi djevojku. Kad su obavili posao, ona mu reče: to će te koštati 300 €. Ovo je hladno, posebno za novčanik, dade mi 500. Tako je dolazio sljedeća 3 dana. Svaki put joj je umjesto 300 € davao 500. Zadnji dan ga ona upita: zašto ti meni daješ uporno 500 €, a ja ti kažem 300? Ovo je pogleda te upita: jesi ti Fadila? Jesam. Oca Ibre? Da. Iz Vakufa? Pa da, kako znaš? Poslao ti babo 2000 €. Trgovina. Jednoga dana ulazi gospođa u trgovinu te zamoli prodavača: molila bi vas neki dobri deterdžent za pranje ulja. Ovo je reče: evo, samo za vas gospođo, ovaj je idealan. Danas je na akciji. Ako se odlučite za njega,
imamo u pola cijene i ovaj izvrstan omekšivač za ruke. Gospođa sva sretna, kupi ova dva proizvoda te napusti trgovinu. A ovaj se obrati svom mlađem naruču. Evo vidiš kako se to radi. Gospođa je došla po jedan proizvod, a kupila je dva. Sljedećeg dana naučnik je ostao sam u trgovini. Na vrata mu ulazi mlada žena te mu reče: molila bi vas higijenske uloške. Ovaj joj dade te joj reče: mogu vam preporučiti dobro sredstvo za pranje zavjesa. Samo danas je još na akciji. Ova ga pogleda te mu reče: oprostite, ali što će mi sredstvo za pranje zavjesa? Pa kad već ne možete da se seksate za to vrijeme, mogli bi oprati zavjese. Pričaju dva svećenika. Znaš šta mi se dogodilo jučer u samostanu? Što? Uđem u sobu časne sestre i nađem je golu golcijatu na krevetu. I šta si napravio? Ništa, pokrio je. Što bi ti napravio? Pa lagao isto koji ti. Pero kod Boga. Umro tako Pero, te otišao kod Boga. A ovaj mu reče: Pero, danas mi je velika gužva. Nego, odi ti, sjedi na onaj oblak i kruži okolo. A čim se pojavi prvo slobodno mjesto, ja ću te uzeti. I stvarno, Pero ga posluša, ode i sjedne na oblak. Kad kraj njega neka ružna žena, da ne može biti ružnija. I tako kruže oni okolo. Kad Pero pogleda na drugi oblak, prepozna komšiju Radu sa mladom, prekrasnom ženom. Bude mu krivo, te reče: Bože, pa zar sam ja toliko zgriješio u životu da me sa tako ružnom ženom staviš, a moj komšija Rade sa onom ljepoticom? Pero, i žene moraju biti kažnjene. Punica. Žali se prijatelj. Stari moj, kako sam sinoć glupost napravio, ne možeš vjerovati. Što je bilo? Neko mi sinoć zvoni na vratima. Ustanem se, odem, otvorim, kad ono moja punica. Kako se nismo dugo vidjeli, ja joj onako pritrčim, stisnem joj ruku, da ću je poljubiti, kad ona vrisnu. Ja u drugi obraz, ona još jače. Ja pogledati, nisam izadio cigaretu iz usta. Haso, doktor. Haso je jednom prilikom zamijenio svog prijatelja doktora, dok je ovaj bio na seminaru. I tako ulazim u prvi pacijent i potuži mu se kako ima strašne glavobolje. Haso mu na brzinu prepiše recept i pacijent ode. Nakon toga dolazi drugi koji je imao nesnosne bolove u trbuhu. Haso mu na brzinu ispiše recept i ovaj napusti ordinaciju. U to dolazi treći te reče: doktore, one stvari nisam vidio mjesecima. Tu sam mu na brzinu ispiše recept te ovaj sav sretan ode. Nakon što se doktor vratio sa seminara, upita Hasu: kako je bilo u ordinaciji dok me nije bilo? Je li bila gužva? Ba i nije baš, imao sam samo 3 pacijenta. Pa šta je bilo? Pa prvi mi je došao, potužio mi se da ima strašne glavobolje, pa sam mu prepisao kafetinu. Drugi je došao i rekao kako ima nesnosne bolove u trbuhu, pa sam mu prepisao paracetamol. A treći mi je došao i u povjerenju rekao da nije vidio one stvari mjesecima. Što si napravio sa njim? Prepisao sam mu kapi za oči. Narkoman i policajac. Jednom prilikom policajac je zaustavio narkomana te ga zatražio dokument. Ovaj se uredio, zglajzao samo tako te mu reče: nemoj brate, molim te, vidiš da ne znam gdje sam. A to će policajac strojim glasom: halo, jel ti znaš ko sam ja? Jao, brate, pa šta je ovo, ja ne znam gdje sam, ti ne znaš ko si. I eto, stigli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da ste uživali. Ako vam se video svidio, ostavite like, komentar, a ako još niste, pozivam vas da se pretplatite na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.